24 март дар шаҳри бохтари вилояти Хатлон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли шифери ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Бохтаршиферро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи нави истеҳсолӣ дар минтақаи саноатии шаҳри Бохтар аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Дӯстмурод Маҷидов дар доираи тадбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар масоҳати 1 гектар бунёд гардидааст. фаъолияти корхона дар 3 баст ба роҳ монда шуда 60 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар ин корхона 2 хати муосиртарини технологӣ аз Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дастрас ва васлу насб карда шудааст. маҳсулоти истеҳсолӣ аз лиҳози намуд ва сифат ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки корхонаи саноатӣ дар як шабонарӯз аз 1.5 то 2000 дона шифер истеҳсол мекунад. дар маҷмӯъ иқтидори солонаи корхона 1 миллиону 100 ҳазор дона шифер буда, бо дар назардошти талаботи бозор имконияти аз ин ҳам бештар истеҳсол кардани маҳсулот мавҷуд аст. хурсандивор аст, ки имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ корхонаи моро ифтитоҳ карданд ва ҳоло мо кори худро оғоз кардем. дар корхонаи мо таҷҳизотҳои соли барориши 2020 ва 2021 мебошад, ки асосан аз ҷумҳурии халқии Хитой ва Федератсияи Россия дастрас шудааст. ҳудуди корхонаи мо 1 гектарро ташкил медиҳад, ки аз 2 хати истеҳсолӣ иборат мебошад, ки ҳар як хати истеҳсолӣ иқтидори 1500-2000 дона шиферро истеҳсол мекунад ва дар 3 марҳила ба кор гузошта шудааст. мо нақша дорем, ки бозори маҳаллиро пурра ба ин намуди маҳсулот таъмин намоем ва воридотро кам намоем ва метавонем, ки ба ҷумҳурҳои ҳамсарҳад, яъне Афғонистон ва Узбекистон содирот намоем. бевосита миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ мерасонем, ки мо соҳибкоронро дастгирӣ менамоянд ва мо озодона кор ва фаъолияти худро ба роҳ монда истодем. барои истеҳсоли шифер сементи аълосифати корхонаҳои Тоҷикистон истифода гардида ашёи хом аз ҷумҳурии Қазоқистон ворид мегардад. ёдовар мешавем, ки ин аввалин корхонаи саноатӣ дар шаҳри Бохтар аст, ки ба истеҳсоли шифер шурӯъ намуд. ба таъкиди мутахассисони соҳа шиферҳои истеҳсолшуда дар гармию сардӣ тобовар буда, муҳлати истифодаи тӯлонии он кафолат дода мешавад. шукронаи истиқлолият мекунем, шукронаи ин давлат мекунем, ки асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳибкорро дастгир мекунанд, ки соҳибкорро корхонаҳо бунёд менамоянд ва мо соҳиби ҷои кори доимӣ гаштем. мо дар ин корхона шифр истеҳсол мекунем. шифрҳои мо бениҳоят шифрҳои хуб ва босифат мебошад. аллакай ба бозор пешниҳод кардем ва талабгорони зиёд дорад.
سروری دولت محترم امامعلی رحمان با مسئولان کارخانه دستور دادند که در روند استحصالات به صفت محصولات دقت جدی دهند و با تامین بازارهای داخلی صادرات شیفر را به خارج کشور نیز به راه مانند. پس از شناسایی با فعالیت کارخانه استحصال شیفر، در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با بنیاد کارخانه نوی استحصال قبرهای ازبستی سنگ اساس گذاشتند. طبق نقشه در این کارخانه استحصال پیوندک و قبرهای قطرشان از 100 تا 500 با درازی 4 متر پیش بینی شده است و در یک شبانه روز از 500 تا 800 عدد قبرهای ازبستی استحصال خواهد شد. با بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه نو 15 نفر ساکن محلی به شغل دائمی جلب کرده می شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات استحصال کرده صنعتچیان ولایت ختلان که در صحن کارخانه نو تشکیل گردید دیدن نمودند. در نمایش اساساً مصالح گوناگون صنعتی و ساختمانی معرفی کرده شد. ضمن صحبت با کارگران و متخصصان سروری دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در زمینه تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت سهم صاحبکاران وطنی نیز نظررس بوده در برابر افزایش استحصال محصولات وطنی ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین می‌گردند. با در نظر داشت سهم بخش خصوصی در رشد ساحه‌های اقتصاد ملی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران وطنی و خارجی جهت بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی و وارد نمودن تکنولوژی معاصر استحصالی امتیازهای زیاد مقرر کرده شده است. با مقصد تقویت استحصال محصولات وطنی رقابت‌پذیر و عوض کننده واردات در شهر باختر بیش از 50 کارخانه خرد و بزرگ صنعتی فعالیت می‌نماید و برای باز هم رشد دادن ساحه صنعت بنیاد کارخانه‌های نو نیز به نقشه گرفته شده است. باید تذکر داد که در منطقه صنعتی شهر باختر برای بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ استحصالی انفراستراکچور ضروری از قبیل راه‌های منفرش، خط‌های انتقال قوه برق، شبکه آب و کاریز و دیگر شرایط لازمه فراهم می‌باشد.